Chasal Horo Kaisa 9mm pistol te 48,000 cash fake Rangno Khobwi Khoroknwi Borokno arrest Khlaikha Assam police ni Ratabari Thanani police Romjaknairokni Mung Abidur Rahman te Anwar Hossain Fake note smuggling Thanani Thangai Assam te Ratabari Amsayo Khobwi Khoroknwi smugglers bike fake note smuggling Thanani Phaimani Borokno Kasuai Naitukmani Yagulo Manjaka 40,000 cash fake rang. Abahikini boroni bike ni seat to lawo. Hujak mankha Kaisa 9mm pistol te gathang bullet. Padimni yagulo Khoroknwi no arrest Khlaikha Ratabari Thanani police. Romjaknairokni Mung Abidur Rahman te Anwar Hossain. Khoroknwi no Assam ni Nilam Bazar Amsai ni Borok no arrest Khlaimani yagulo thanawo. Tonoi koksing binigi tongo tabuk police. Kokrisalo Borok Khoroknwi no Hangkorni Dorbar Nogot Tisaka police Abahikino Pati Mungote Shabo Kring Zaktong Abonobo Jaitogui Naitogui Tongo police Bureau Report Chini Khorang